we can be free. All the things you said, all the things you said, running through my head, running through my head, running through my head. All the things you said, all the things you said, running through my head. Ćao svima i dobrodošli u novi SG video. Danas smo tu na MCG igrama i Lobby Games, mislim da ovo nisam siguran. Idemo na East. Nisam ništa desio. Oh my god. Dobro, prvi smo na Eastu makar, to je bitno. Hop, idemo dole. Stavit ću ovaj armor za svaki slučaj. Dobro, mislim da sam po ljudi moji pogrešio rutu, ali... Okej, nice. Nema ovdje ništa. Brzo gore. Pone tier 2. Inače, ovo mi je posljednji pokušaj za danas. Zato što bukvalno ceo dan pokušavam da snimim epizodu i ne uspevam. Mislim da sam pogrešio ulaz. Da, bravo. Bravo. Vamo se treba da idem, vamo. Je on već gore? Nemam pojma ljudi moji, ali ću ići gore. Okej, samo da vidim, ops, tu da. Ovo budete nam ići, samo se nadam da on nije otišao gore, a ako nije, ja se nadam da ne zna za ove tier 2 gore, please da ne znaš. Ili on već otišao gore. Nije, nice. Samo imamo da krećemo odavde, da. Ajde, no uzem pa sam pao. Čekaj da uzem čest, zaboravio sam. Da, nije uzeo čest, zato što nije ni išao ovdje gore. Ovo ću ubaciti. Okej, zeznao sam ceo blok. Ovdje trebam, pa ovdje. To treba beše ovdje da se spustim. Ja mislim da trebam tu da padnem. Ne, zeznao sam, sad moram se spustiti skroz dole. Bravo, Nubu 1. Nube 1. Znači, mislim da pogrešim blok gdje trebam da skočim, kao što sad, na primjer. Sam neću sada failati jer moram ljudi da stignem do gore da uzmem one sve tier 2 gore jer mi trebaju. Okej, idemo tu, hop, bravo. Ne, ja sam očiti slepac jer ja ne mogu da skočim na glupi blok jer ja sam slepac. Slepčina, ona nenormalna. Please. Okej, tu. Sve lepo uradim, dođem do gore i tu je lik. Čujem ga. On ako dođe sad ja sam mrtav, morat ću kepla. Na dvojice. Jesi je fajtuju? What? Idemo clean up. Clean up crew. Volim ovo. Skače ovo. Nice! Ljudi, nice! Ja sam mislio da sam dead, ali ipak je on bio dead. Znači, kako sam ga sačekao ovdje na brzinu, izašao wooden sword, sam ga ubio dok je on imao diamond sword. Nice ljudi, dosta kratka partija, ali dosta i zanimljiva. Sad ću ostati malo na lobiju da vam kažem samo nešto i to je to. Znači, htio sam da vam kažem da najvjerovatnije u sljedeću sredu, pošto je danas subota, sljedeće srede neće biti klipa, zato što moram da idem da vodim kompjuter na čišćenje i da
uzmem novi kuler, ako nisam rekao, mislim da nisam rekao klipu, ali evo sad kažem opet, novi kuler uzimam od Cooler Mastera, pošto svi mi kažu da je Cooler Master najbolja firma što se tiče kulera i našao sam jedan koji ima baš ogroman ventilator jer mi taj treba. Jer vidio sam dva mala ventilatora, ali plašim se da jedan ne crkne pa samo onda jedan da hladim. Već ću uzeti samo taj jedan veliki i to mislim da će mi biti dovoljno i klipovi će biti dosta kvalitetni, mislim da će biti ono svaki u 60 fps, tačnije evo sada na lobiju ja imam 28 fps, ali tokom cijelog gejma sam imao 60 što je ono zaista super, evo kao što vidite ono, meni se uvijek FPS tu vrti oko 40, 50, 60, pa nekad padne i na 20 i na 30, ali dobro. Tako da eto, ja ću tu završiti epizodu i vidimo se sljedeću, čao!